I šta je? Evo, dobar dan ljudi, nisam vas video, evo nas u novoj epizodi na mom kanalu. Danas igramo, kao što vidite, Clash Royale i pogodite šta radimo. Ama baš ništa, bukvalno ćemo samo da odigramo battle i da vidimo ako uspijemo da jadnom iz arene sam, jer hoće me takva sreća. Kako sreća brne sreća, kao što vidite ljudi, imam 18.999 golda. On nije moglo da ima 19.000, nego 18.999 golda. Tako da imamo 15%, baby. I idemo u battle. Da vidimo šta ćemo mi to da uradimo u našem, pa nije naš battle, to je moj battle. Šalim se, naravno. I da vidimo šta možemo da uradimo. What the fuck, man? Brate, šta je ovo? Šta je lik sve pobaco? I mi ćemo da bacimo Hoga i on će sad da ga nema, ima da ga nema. Izgleda vi lik radi neki troll ili nešto. Hog je gurno Valkiriju lepo, bog me. Brate, ovaj radi najmršavi. Ne, onaj dek onako što malo košta, kako zove, najjeftiniji dek, da. Najjeftiniji dek izgleda radi. Da li se ovo čuje nešto? Ako se čuje, kažite mi. I da je šta ja sad ako nemam ništa. Dobro, ove bece će lako. I ovo će isto lako. Ne moram ni da se branim čak. Ljudi. Evo da. Juj. Da, ne mora da se branim. Ovo je lagan. Sad ćemo da idemo mi na 3 crown, samo ne znam šta da bacim. Pa ću samo ovako golden barrel i loše ga bacim uvijek. Čisto da... to neće ti proći, druže moj. To ti neće proći ove noći. To ti neće proći ove noći. Ovako ću. Šta ćemo? Brate, ne znam što da bacim, bukvalno. Šta da bacim? Aha, ti ćeš tako tu. Brate, tu je već level 8, što je malo opasnije. Level 8, a iz golom, na to sam mislio. Bacit ćemo ovdje brzo Hoga. Umreće Valkirija. Šteta. Na veze, Wizard će tu da ostane živ, što je ekstra. Nećemo da srušimo tower, ali ćemo da nanesemo dosta štete. Ovo će jedan Goblin Barrel da sredi. Ovdje ne znam da li da se branim. Morat ću zbog Fire Spirita. I Teslu ću da stavim ovako. I jedne Fire Spirite, čisto da očistim sve ovo. Tako. Ovdje 66, nema problema. Ovdje ću jednog Wizarda. Tako, Wizard će to da sredi. Valkyrie bacamo da bi imali push. I Hog je spreman i čeka. Ako bacit ćemo Hoga između. Bacit ćemo tako. Oni neće to da srede. Ovdje mu ode druga kula. Dok on uopšte ni ne gleda. To je to. Drugi tower je pao. 3 crown možda bude, možda ne bude. To stvarno ne znam. Jer neću da napadam bez veze, gubim eliksire. I na kraju možda čak i bespotrebno izgubim. Tako da ću lepo da odigram na sigurno. I to je to. Tako ljudi, ovdje smo lagano pobedili. 3, 2, 1. To je to. Ovdje smo odigrali stvarno savršenu partiju i idemo na još jednu. Ako uspemo da pobedimo i ovo, će da bude uspješna partija. Opa, golden chest. Nice. Ako hoćete spremim neko... brate, nešto me zaboli nogu. Ako hoćete da spremamo neko... Kako se zove ono... Otvaranje chestova, da. Pišite mi u komentarima. Ove obične chestove, jer ne dolazi mi ni jedan dobar. Tako da... ja vama nisam pokazao. Dobio sam novu Legendary, Ice Wizarda. Ne, nije nova Legendary, ponovo Ice Wizard, ljudi. Ponovo Ice Wizard. Da, imao sam ga 2 od 2, to znate i vi. Ali, teo sam da snimio sam otvaranje Super Magical Chesta kad sam ga dobio. I pogodite, dobio sam Ice Wizarda i tu sam se jako razbesnao. I bio sam onako baš ljut, tu epizod nisam teo da izbacim. Čekaj da requestamo nešto u klanu. Uglavnom zato niste vidjeli kad sam dobio tog trećeg Ice Wizarda. Odigrat ćemo, bolje da odigramo još jednu ovako, jednu 2v2 i jedan običan battle. Mislim da je tako najbolje.
Hajde, vidjet ćemo da li ćemo da uspemo nešto. Šta svi likovi igraju ovo, brate? I prošli lik igrao isti dek. What the fuck? Šta radi ljudi, brate? Ne, minijani smrdljivi. Ovako ću ja jedne strele, 10%, uhi. Allah su zakasnili ove strele, baju moj. Ubih, bravo. Ja ću tu Wizarda. Tako, da ne bude, da imamo 2 splashera za svaki slučaj. Nemoj. Skinut ću lavu. Skinula. Dobro, ovdje ću, mislim da pada tower. Da li će? Neće, ali tu smo. Stavit ću Teslu. Zašto ću bacio Elektra? Stavio sam Teslu. Sorry, dobro, možda Elektrovizard skine tower. Što čisto sumnjam. Ali skinut ću dosta damage-a, da mi se sviđa. Tako. I tu će jedan golden barrel. I ja uvijek bacim ukrivo. Namjestim ga, nacentriram ga i onda samo, bacim pored. Dobro, tower je otišao. Boga mi smo skinuli dosta, čak i ovamo. Da će onda baciti onako one... Ovo je opasno. Ovo je opasno. Da vidimo šta ćemo ovdje uraditi. Ovdje nam treba jedne strele. Tu ćemo fire spirite. I tako je. Za sada smo, ne ekstra, savršeno smo se odbranili. Bravo, baci Baby Dragon da Valkyrija ne umre. Eto, vrat. Umreće. Nema veze, tu ide sad Hog. Molim ti, pucajte Hoga. Zašto pucate Executionera? Nema veze, ovdje će da bude ogroman damage. Tako? Tako je. Ovdje idemo na 3 knop. Nema šta. Kreni ovamo, bravo. Ajde ti baci lavu. Čekaj da namjestim malo ovo. Tako. Kažete mi ljudi, pišite u komentarima da li se ovo čuje nešto. Ako se čuje, kažete. Komentarima, naravno. I opet ne gode. Sad, ajde ja bacam Wizarda, ti baci Elektrovizarda. Kad bi imali još onog Ice Wizarda. Dobro, imam ga ja, ali... To je to. Ovo je 3 crown. Nice. Ovo je bio stvarno luck game. Da, baš luck game. Igrali smo sa nekim Maretom. To je možda... Da, ljudi, bio ovaj Canon Card Draft. 2v2 draft challenge. I vidite šta sam osvojio. 2500 golda i 5000 golda. I dobio sam još negdje 1000 golda iz onog česta. Tako da sam dobio koliko? Otprilike 9500 golda ili čak 10. Dobro ljudi, uspjeli smo cilj ove epizode, 19.000 zlata. Ljudi, šta više da kažem? To bi bilo to od ove epizode i ovo ne smijete vi da vidite. Ne bih izađi. Ljudi, to bi bilo to od ove epizode i vidimo se vrlo uskoro. Ćao, jako Serbijan. Serbijan. Ajde, ćao.